Nos quero avisar o bom menino de vuelo awe conosco assim para Itália. Itália, um país europeu, costa mediterrâneo largo, alaga marca poderoso de cultura e cozinha ocidental. Sua capital, Roma, está casti Vaticano e também cambia essa coloração aqui. E também arte, emblema e ruína antigo. Outra cidade importante está incluir Florença, com obra maestra de Renascimento, maneira David e Michelangelo. E o Domo Brunelleschi. Oh, Lord! Brunelleschi, Venezia. E a cidade de Canale, Milão. E a capital de moda, Itália. Su área code 39, população 58,7 milhões de gente, na área 2023. Su presidente Sergio Mattarella, su prime minister, o primeiro-ministro Giorgia Meloni, e também província da Autonomous Province of Bolzano. Sim. Su governo está republicano. Itália, su meaning, Italy, oh la vaina, Italy significa I trust and love you. ¿Vale para ¿Cuánto sabes ahí? No. La cera aquí está, negocio de mi que te quedan bien. Bueno, pero I trust, I Proceed. love you. Yo también, Vic. Se está Mustard. significación de Italy. I trust and I love you. Ve aquí, aquí es dos lugares bastante particular. Hay uno que es como una villa medio castillo y otro que queda cerca de estas estructuras de ese entonces. Wow, de la ese- hablo con comida acá. Mira. ¿Qué pasa? Ok. Ok, Vamos a el una promecuno más que se ve aquí se llama Villa Atena Resort. ¿Dónde Esa se aquí- queda? Na Italia, lógicamente. Ah, pero de Estado. Den Stad, esta queda Na Roma. na passeggiata archeologica. Oh, Lord. Pues 6 meses, minutos até que bisava onde esta queda. Ok, no vale. Mira So, cómo Brian, vale. bueno, basta aqui ko pita kita he needs to talk. Ok, no, me toca aprender. Me toca aprender lo que vos te aviso. Gracias. Dá bem. Tem um preço de $203 para a noite com imposto incluído. E mane você tá acabou aqui em pantalla. Este es un resort que queda cerca del Valle de los Templos, a 1 minuto caminando y a 6 minutos caminando del Templo de Hércules. Oh wow, I Wow. love the fact que ventana nanta from the roof to the floor. El lugar se llama Via Atena. Villa Atena. Beautiful. Explore the zona. Sí, esta cuenta con desayuno a la carta, disponible todos los días desde las 7 a 10 de la mañana con un cargo solamente de 35 euros para adultos y 35 euros para niños. Aquí no se salva nadie. Miren. Wow. Oh, Ay, beautiful. Oh, mentira. Oh, ¿se te conecta? she comes, she's Sabía. involved. Oh. Yo sabía que tenés que No venir. hay cama de Kama Sutra. Oh, vai poco a poco, no. Así que vas a leer de viaje. Vamos, que le Es que está largo. Ah, ok. Tengo que pausarlo. Ok, vai back para atrás. Todos. No puedo ir back, por favor. ¿Me puede dejar continuar con Italia el Ok. la estadía? Explícanos, explícanos. Gracias. Al bye. También cuenta con alberca al aire libre por temporada, lavandería y un snack bar o deli. Entre otros, tienes exteriores como camastro en la alberca, jardín, sombrillas en la alberca, terraza y su parte del spa pues cuenta con servicios de exfoliaciones corporales, manicure, pedicure, masaje en la habitación, sala de tratamiento para pareja y tratamientos faciales. Y si tienes miedo de que no sabes hablar italiano, no es ningún problema, porque dominan español, francés, inglés e italiano lógicamente. Estas son las habitaciones. Wow. Me gusta. Sí, Me hope gusta el nice. banho. El banho es un baño clear. Que vou pôr full. Mira, ahí está el baño. Olha que banho. Sim. A mim te gusta o banho clear. Me gusta o banho com o paisaje de mundo, na verdade, casi que não tem. Pero bota va que templo ahí atrás, ¿no? Sí. Va que templo ahí atrás. Wow. Full Aqui tem templo de como bisama Hércules. de Hércules. Sí. Si vale la pena porque tú ya tienes Vai varias que? cosas para hacer. Até dali la banhando Mira, de banho. Mira, estás desayunando ahí y estás viendo el templo de Hércules. Love Ok, it. I love it. Essa aqui tem view comigo. E just para pensar, a noite esse tá full light up.
Beautiful. Bonito. ¿Baje lugar? Nice. No, está criminal. La verdad, me Baixei gustó. $79 por dia, me te quer por cambiar a destinação, para viajar outro caminho, para Itália. Op gente que viaja cerca aqui na me, e pero ora para Itália tá falando outro, anda bisa ball games e quando eu vou para quando eu vou para experienciar também na Itália. Italy. Comida também, não diz que você vai para o tem bom. Itália tem bom Me coisa. tem outro lugar que você tá eu acabou aqui em pantalla. Nós temos outro lugar que nosso capitão Ramiro Breta mostrando nós que isso aqui tá Airbnb. No, esa aquí está un hotel también. Y esa aquí se llama Castelfalfi. Esa aquí también es un style de castillo villa. Castelfalfi. I think 5 stars. Sí, está 5 estrellas. Wow. Está incluir una cantidad de cosas, pero el precio también está ficante. Exceptional. É para esse. El precio está $592 para anoche. Vende braça. Sí. Ele botou, vende higra. Mano, sa kabigan el loto. Can afford. Y mané, vos ¿Qué estás botaje igual, que no? Botaje de tiene desayuno. una botaje de desayuno. El desayuno se sirve todos los días de las 7 a las 11 de la mañana. Te cuenta con un bar junto a la alberca, 2 bares o lounge, 5 restaurantes. También puedes elegir por cena privada o pareja, picnic privado, snack, bar o deli. Tienes 3 de los 3 restaurantes. Uno se llama Ecru, Rosmarino y Country Club House. Ese está el nombre de un 10 restaurantes. También se acepta mascota y te hacen un cargo de 30 euros por noche. También cuentas con alberca al aire libre. Tiene una sala fitness abierta a las 24 horas del día. Y lo que me gusta de este lugar es que no tienes que salir a hacer actividades. Mira, en este lugar puedes hacer un catajarral de actividades. Oh, wow. Mira, literal, puedes hacer mira, tienes tenis, Wow. golf, área de juego infantil, biblioteca, bodega de vino, campo de golf, carrito de golf, casa, ciclismo de montaña, clases de golf personalizado, club Wow. infantil gratuito, compras, driving range de golf, también Guaco puedes... de- Bacante. Tem Wow. lugar para muitos hunga e vou ir no golf. Okay, Diba, that's basically comida, na hotel que kung nasa pagano 5 y pico euro, but hasi tu cost. Ya, sala de cata de vino, sala de juegos o videojuegos, sendero para caminar o andar en bicicleta, Hasta cá tem palo, olha aqui. spa con servicio completo, tienda con arco, tirolesa, Wow. tours Bien ecológicos, tour privado a bodega de vino, Miñedo. Wow. Subir ba XFM sa YouTube, boto wete XFM Aruba. View. Boto wete sa live work ba YouTube, boto wete Turcos. Oh, I love that, the wine. Wow, wake The wine winery. ki. Si The wine ki. winery, hope Baki nice. nang matala ka ba yun ng koribay sa anji? Mi dami ko na. Eh. Ito, boto basic que tata, But pero. yung full Okay, but yung full to. sorry, Around que to advice. padrasto. Okay, pati yung view, ibo po koribay sinang completamente. Isa pa cara vi, wak el canal. Hindi ba akala tahari? Bar tame uno ko papi po bebe su drinks, aqui não tame, bonita view tame ko bosinta A huge pool. Dabay kong Wow. babysitter siguro. Bati ko ba kung nani? Bati mo nani ka ba? Oh, wow, look at that. Saki, deri mi ke banha. A golf course. Eta paga turcosas. Siguro. Wow. Wow. Wak Well, man, sa ya kung sing hotel que kuta magnificent. sa kitong hotel, ho sila miro, sa kinta ko panos. Pero wak, no? Sa Bati level nga ka lang. panos, $20 pa noche. Como que menos sa kabigan ng loto? Okay, pero mi keme yan, sino ko no ka al outro. Alright. Tem option. Mita gusta e paisaje, mita gusta tuloy ko lang kung mita bitana kinang, ibo po ba YouTube, dami hundi ko nos. Subili ba nos page? Eh, xfmaruba.com. Nino lo kersali pa dyan. Of XFM. Se você YouTube. viaja é vacância de dezembro aqui, recomendável Itália. Iso, our most recommended things to do in Italy, of course, sagda undi topics ng botin ko by Vatican. Yes, the museums, the Sistine Chapel, entrance fee. By the way, na Italy, door ko ita most visited ting hopi turista, to hopi importante É Museu do Vaticano. Paboso nang kumpre tickets nang kutayama skip the line ticket, by the way. Take a steering journey throughout the art and the religious history of the Vatican. So sa ito undi topics kung boting ko by wak. Tami boting na Rome, a priority access pa a Colosseum, the Roman Forum and the Palatine tour. Inamo to explore the monumental atmospherical theater in the heart of Rome. Oto ko kung nos tour tabay by wax. So sa ito bay na Milan. So nos ting by Milan. Tami no sa Salifa Rome, no sa by Milan.
En nano sa baywak Cathedral and Dumo's Terrace. Inan tami butahan yung ticket ng pabutinenta pabawak iconic symbol of Milan with your all-access ticket to the Dumo's and see the 600-year-old cathedral. 600 years old. Atraksyon lang imaginabo? ko bubuhay ito. Wow, Sí, hobi nga yun. historia. Y también nos después que nos sali en Milan, nos vai Florence. E nang nos tinko compra e ticket skip the line. Atrobe. Sí. E nang nos sabay na Uvisi Gallery timed entry ticket. E nang nos sabay discover a masterpiece of art at one of Italy's world's greatest art museum. E nang basta isa kita echt pa hin sa museums. Sí. If you really love museums, this is a must go. E Uvisi Gallery. For sure, no single buy. And sowieso, nanting bus fare tickets, transfers, the airport, kubo po llega easily to all these different Mm. locations nang sin problema. But a Vatican Museum is a must-see. Sí, It's ito a ang must-see. Bubuhay ito. Hopi ko yung ore din ang inanda. Ore naman na. Y ya ko den día nos asitule con anki mita quiere anoche bawa. Sí, aquí solamente 3 lugares para hoy en día nos hacen base. Sí, nos yeah. Sí, Okay. nos mabuke nani. Anto mi aquí es kinang e pop crawl di Palermo. Palermo ta un ciudad kuta queda en Sicilia. Anto diriba e isla di Sicilia. Y esa que un pop crawl, dus ito man yung bar hopping, dus nos hay oportunidad para experienciar diferentes bars na de una noche. Y esta comienza na $16 pa persona. Okay. Y edad entre 18 ku 99. Oh, Y Lord. esta bota ba din grupo, no? Tansya din. Sí. Bota ba din grupo, un grupo de máximo 50 personas per grupo. Esta un tour de ongeveer 5 horas. Y lo que bota hay es 5 free shots, bota hay free entry to all bars, Wow. exclusive drink deals, great music. Dus esta un typical... Nos vai ta feeling nice. Sí, y no es eso, bota conocer también diferentes backgrounds de otra gente, pues hay más gente también, pues 50 personas. Y el tour tiene 5 idiomas por lo menos. Dus, Oh, nice. Oh, nice. ja, is option 10. Y también de viaje, nos pasa para, lagame aquí na la bay. Hobby interesante, sumamente interesante. Como te quiere, vos solo gusta más el hobby más. Yo creo que yo soy italiano. ¿Sí? Sí. Nos Porque de mis 3 bebidas favoritas son de Italia. ¿Cuánto? Y vos usa pizza. Ajá. Yeah, also El love Negroni, Italian el food. Apero y el Bellini. It's Italian drinks. Nos Voilà. vai ahora mesora. No, Un no. día después, o 2 días después. Nos skip un par A Hidden Gems Night Tour in Venice. Yes, esa kita a most romantic after sunset na onda e serie ta gewoon full light up ko e luz na e lanterna na. Oh, wow. Yes, anto bopor experiencia e golden hour aquí na de floating city. Ku ta talaga buwak to iconic sites nang i caminda nang kuno ta sina hobi bista pa turista ko bopor anoche. Dus hecho a hidden, presente me hidden gem. Eta un grupo de 10 personas, durante 2 horas, y vamos a hacer book trampan. Y esta comienza por de $82. Y por último, Cecily, beautiful. nos está con Venice Legends Ghost Stories Tour. Oh, Lord. Vos sota bay. Nos tour tabay. Makita abo ko I to black in pare. this situation. I Ah, me kita nos tabay. Nos tour tabay. Nos to make it full experience. Paki ko na ito paga pa po sa tour, okay? Plaga ting. Okay. Ito paga Okay. Bong Vita na salaris ba? din. No, ba tayong What hindi tayo, na Bas? black Italian si pero na. Sige. Esta Namin- comienza por $37. Aha. Esta un hora y medio. Un hora y medio. No, Linda. Sí, paki ko na. Ando ahora ba tayo sa un poco de dark history ko Minota skip the line, minota skip the event. Kaya kutambe ta historia, no? Dark history. Kuta, sí, haunted houses, grisly crazy. murderers. Sí, paki ko na, bata ba itala, bata experience full, completo, suboy, sumalo. No. Basta bay. Certain things in life you Don't don't be have a chicken. to Bang. encounter Basta or bay. experience. Gusto ba? Gusto ba? Ito ko sa mystery thing di Italia que tinha. Sí, no? Misterioso. Misterio. Misterio. Hey, by the way, a pizza was invented in Naples. Heerlijke pizza. Nós trabalha hora section de comida, nós trabalha essa pizza não também custa. Ik vind het zo heerlijk. Pouco para YouTube no Bahama. Sim. A verem. Sim,
Ajá. Means así, Angie tem más fun facts de Italia, but it's beautiful. Nós Sí, também that's waka super. walking na comida de Itália, que pizza na conta famosa também na Itália, não? Sim, sim. Baka que kumina na. Nós também passa de viagem para Claro que sí. claro Ramiro que sí, Brad, la que comida. tem comida na conta vai bisa nós na Itália, conta que comida. Waka comida, nós também de viagem, que chef. Espero que me la hayas pasado en español, ¿no? Chef que te desenha boa Kiko, la pasaba na Italia. Última viaje la pasamos na... No sé. Oh, hela. Hela. Nós tá passa de space aqui, yeah, isso aqui tá pizza napolitana, isso aqui tá pizza famoso também na e logo que você pizza aqui, esta de mozzarella. ¿Sabes qué cené It's anoche? a margarita. ¿Sabes qué cené anoche, pizza? Sí. Como a la 1 de la mañana me llevaron pizza. Sim? Wow. ¿Tiene una sabaneta? Tiene Claro sabaneta. que Wow. Tiene sabaneta. Basta. Yeah, Da aquí na Mamadi Rosa. Es originaria de Nápoles, la pizza napolitana es quizá la más emblemática de todas las variedades de la pizza italiana. Tiene una masa fina y blanda, ligeramente tostada en los bordes y una cobertura sencilla de tomates San Marzano, mozzarella, a menudo mozzarella de bufala, albahaca fresca, sal y aceite de oliva. Se cuece rápidamente en un horno de leña a temperatura muy alta, la que da como resultado una corteza burbujeante y un interior blando y suave. Esa es la pizza napolitana. Oh, hela. Delicious. Mamma mia. Esta de mozzarella, pensei que era amigo você. Ma Minuto, tu minuto. pizza tem mozzarella? No. 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 Tu cheese pizza? Tá Tu tem um mozzarella. cheese, is mozzarella cheese they put on the cheese. São uma curva de What, goat cheese? de lugar, yeah? Jesús, pero va a coger pura Double pizza. seis. Vos meterás con el calzone at least. Sabe que também tem pizza margareta. Pizza It's também margarita, margarita. Bueno, no hay mucho que decir, es la reina de la mesa, ya sea en su versión más simple con mozzarella fior di latte o mozzarella de bufala. en Fior este da caso- latte. Fior da latte, Bueno. bambino. Dale. Bueno, dale tú mejor, bambino. Estás interrumpiendo Dale hoy. cosa. La pizza margarita es sin duda la pizza preferida por los italianos. Además de la mozzarella, los otros ingredientes son tomate, aceite y albahaca, combinados de forma artesanal por los pizzeros Piazzoli, italiano. Nossa, você sabe com pizza aqui dentro. Aqui pizza tem pantalla, vou pôr ter no YouTube page, subir vai ter. Nanta pizza na essa aqui também tem delicioso. Essa aqui tá um de meus favoritos. Ahora, ¿cómo lo dice? ¿Bruschetta o bruschetta? Não, bruschetta. Bruschetta. Vamos a ver. Bruschetta. Ok, É certo. Essa tá bruschetta. bruschetta. Tá bruschetta. Tá Vamos a ver. bruschetta. La otra vez me corrigieron eso. Bruschetta, antipasti mais popular, comida típica de Itália. A mim tem costume bruschetta. Biar pasar que nós vai comer na... Amabay, Dia amabay. que nós vai comer na costa, dia que nós vai com elite, com elite ou com não sei o XFM. Vai pedir bruschetta. Bom, não? Bruschetta tá bom. I like it. Me gusta. É tomate. É tomate. See, that's the point. With the toasted bread. Oef, heerlijke bruschetta. Bruschetta. Maar in ieder geval, nos tem que não Vamos a ver, sabe vamos a ver. um de não. Bruschetta. Aqui não. Bruschetta. 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 Vai pôr Italian of... Italian. Bruschetta. 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 Ah, você quer dar bisa bruschetta? Bruschetta. 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 Okay. Bruschetta. É bom, Bruski. Léalo! Y la bruschetta. Você de viajar para ainda não por compreender aqui que eu não Esse sei não tanto. estou escutando, não. Uf, da mostra bom. Falar isso não que eu estou escutando, não. Está bom, não? La bruschetta o el antipasti más popular de la comida típica italiana. Este Anda. aperitivo es de los más tradicionales y por supuesto riquísimo. El pan es tostado con un poco de ajo encima en un horno especial llamado brustolina. Al salir el brustolina. toque le da un buen aceite de oliva, tomate, queso y albahaca, de los entrantes más deliciosos de los platos de Italia. Essa aqui, mas tanto, não te pedi aqui não para appetizer, não? Se me terra. Esto es un appetizer, compadre. Pero aqui, na missa na Itália, você dá Na appetizer. Italia Esa también appetizer, está Aqui também tem appetizer. onde não comida gusta. Que sakita? Que sakita? Ensalada caprese, a salada mais popular da Itália. Ensalada caprese. Y la ensalada caprese, la ensalada más famosa de Italia, este es uno de los platos típicos de Italia, más sencillo, pero la combinación de sabores es magnífica. Consiste en tomates, mozzarella de bufala y hojas frescas de albahaca, con un Ay, toque del mejor aceite balsámico y aceite de oliva. La ensalada caprese
se originó en Capri, de ahí su nombre. Y si te apetece algo ligero, este plato famoso de la comida típica de Italia es una excelente opción para quienes quieren descansar un poco de la pasta. Here, look. Ujú. Vamos a hacer último. No Ritz. Oh, Now, here, look. rats. Balsamic vinegar. Este viene siendo oso buco. Para los amantes de la carne, si te encanta la carne, este plato es perfecto para ti. Imagínate un guiso preparado con jarrete de ternera, cocinado a fuego lento por 3 horas en vino blanco y vegetales. Se te hizo agua la boca, ¿verdad? Hombre. Este oso plato busco. es originario de Milán. La boca y otra cosa. Aunque se puede comer en todo el mundo. Habitualmente se sirve acompañado de polenta o de risotto a la milanesa. Dependiendo de la ciudad donde lo comas. Una combinación inigualable. No dudes en probarla o probarlo. Sus. Au. Essa aqui tá osso buco. E aqui na sim é famoso lasanha. Lasaña, la más popular del mundo. ¿Quién no ha comido una lasaña en esta vida? Y varias ciudades se atribuyen su origen como Nápoles o Bolonia. Y este clásico de la comida típica italiana está hecho de lámina de pasta, queso, ragu y bechamel. Sin embargo, hay muchas variaciones, especialmente en el contenido entre las láminas de pasta y bechamel. Se puede encontrar lasaña de verduras que están rellenas con coles de Bruselas, brócoli, espinacas y opciones para vegetarianos. Incluso pueden hacerse de pescado. Como curiosidad, la palabra lasaña proviene del griego lasanon, a través del latín lasagnum, que se refiere al pote en el que se cocinaba. Seguro que probaste este plato en algún momento en algún lugar del mundo, pero la verídica solo la probarás en Bella Italia. Here, look. Here, Here, look. look. Estamos Ya me está lá. apontando mi compañero. É, bota não o vai um ato. bom aqui, A meta não. com lasanha de galinha, pero mete que originalmente é de carne. It's carne, Big Rick. Sim. It's meat. Nachi. Isso aqui é costing. Balls. Roma Carlsin. Meatballs. Na Figo. Na, quando você coloca nachi, você também não se usa quando pisele. Você tá nachi. Oh, nochi. They don't spell the G. The G silent. Gnocchi. Com? Gnocchi. Gnocchi. They the G silent. Gnocchi. 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 Você me gonchi. No, yo una vez fui tan burro que dije gnocchi. Ata gonchi. Bueno, estas Etiqueta. pequeñas masas están hechas de patatas, harina de varios tipos y queso ricota. Este es un tipo de pasta muy famoso y existe desde la época del Imperio Romano. Su forma es algo divertida porque parecen gusanos pequeños y puede ser de gran ayuda a la hora de comer para quienes viajan con niños. El Allí. toque perfecto le da la salsa que escoja. Y cuando hablamos de salsa italiana, el cielo es el límite. Este plato es una opción deliciosa que tiene la comida típica de Italia. Gnocchi. Nós cinco por bem, nós vai na Italian restaurant. Na Figo tini. No, Ito ka e nós na vai assim, nós vai Gnocchi. pedir, maneira, nós vai comer assim, nós vamos pedir diferente, nós vamos aguar. Y Sí, como o sea. buen comedor, el niño Big puso el postre y entre eso está ¿Esto es Dinan? el tiramisú. Tiramisú, Dinan. Es el Dinan. postre italiano por excelencia. Este famoso plato nació en la región de Veneto, cuya capital es Venecia. Sin embargo, como la mayoría de los platos italianos, ahora se puede comer en cualquier rincón del planeta, mi gente. Consiste en capas alternadas de bizcocho sumergido en un buen café y dulce queso mascarpone. Es una combinación para chuparse los dedos. Entonces, gente, ¿tú no Vamos te a quisieras chupar los comer dedos. un tiramisú? Claro que sí. A ver, y el último, porque ¿qué aquí más? parecemos un team de béisbol. Primera base está hablando con tercera base. Tenemos el panetone. Panetone vai ter tu caminho. Eu Sim. vou falar de mi Páscoa, vai ter tu caminho. No soy Quando você fanático. panetone? No, No. no soy fanático de panetone. No. Tá bom. Tá bom, amigo. What are those things? Bueno, dependiendo Assim. cuál panetón. Ela sente. And why are they different colors? Tá Fruticas. fruta Fruticas, seco. Frutos No. secos. I don't like it. But De- then you proceed. Dependiendo qué tanta levadura bupanetón tin es el que a mí me gusta. Pero Milán se lleva el crédito de este plato. Si amas el pan dulce agregado al panetón a tu lista, la masa es tipo brioche.
Ajá, entonces, compadre, Ok, me va a dale, dejar dale, dale, que dale. ya estamos en la recta final del panetone. Dale, dale, panetones. Pero lo especial es el relleno de chocolate, frutos secos, frutas confitadas y pasas. Este dulce se elabora para la época de Navidad y se volvió tan popular que países alrededor del mundo han acogido esta tradición. ¿Sabías que en Perú el mayor consumidor por capital de panetón en Sudamérica es Ah, ok. en Perú? Y en Venezuela yo creo que sigue más atrás. Y el segundo en el mundo. Wow, se estima wow. que cada peruano consume 1.1 kilo de este pan durante todo el año. Oh, wow. They love this bread. Por eso que son como rechonchitos, ¿no? Sí. Zij dan ons parte di food and beverage ay mainda di Italia ko kumina ng I tipiko na love Italian food. ku botahaya na Italia. Lagyan na lugar. Oh, me too. Kasi Bobuelo, Okay. vai pa Bobuelo pa Italia. E disputar yung vakantie. Rome, Naples, Milan, Venice. Venecia. Tú sabes que Venezuela es italiano, ¿no? El nombre. Venezuela viene siendo pequeña Venecia. A la traducción. Búscalo, ¿no? Te lo digo yo. I Te do lo live digo el chombo. así por the BS in of what? Búscalo, ¿no? Ok. Mira, te lo voy a buscar aquí. ¿Qué significa Venezuela? ¿Qué significa? Ahorita que Plain pongo- of Wow. Ya agora mir check el number di Pequeña Venice. Venecia. Se ha Venecia. dicho repetidas veces que... Oh, that's Bonita. different. Bonita. Beautiful. sí, es pequeña Venecia, mi gente. Okay. En fin, supuestamente aquí, ¿no? Quizás ahí es pura BS. Oh, nantin lamang ko the blow. Claro. sí. ¿Qué tú crees? Vi, hay que tenés que ir un poquito más seguido a Italia, ¿no? Ticket, Pesa na sa bawo. ticket sa libo Jaquinang, $1,036 per persona. Bota sale aqui ng 5:30 da tarde e bota chega a Itália para 8:30 di manhã. Y botín full horario. So, Nada maneira. so disfrutar di Tanto ora. vakantie, baga na algo, baga ng prêmio, bota um plaque na lang, no que ela vai meu lugar, disfrutar di outro lugar ng bonita, cultura webs não está recomendado bam viaja e que não e ave bam viaja ta nós lo viaja na Itália, ave lo nós viaja para Itália, outro se mang outro país. Nós queremos ir aqui na Aruba Airport Authority, também na Wingo, também para viajar com nós, tour se mang Every Bi- Thursday. Tucha Waves para Nuebol, después Nuebol, nós viaja virtualmente. Sí, no. No, one day we will. One Um day dia we nós will. só viaja maleta Sí, sí, também, sí, sí, pero sí, sí, sí. Tucha Waves nós viaja tal com uma sessão de viajar. Nós queremos desejar Traveling the feliz viagem e bom vacância, se vai vacância em dezembro